Dobro jutro, dragi moji. Evo šta je bol i zašto nas nešto boli. Dakle, to je tema današnjeg snimka. Mnogi od nas ne znaju što stvari zašto se pojavljuje bol na određenim dijelovima tijela koji je obolio. Bol je signal od mozga da se na tom mjestu nešto čudno dešava, što nije dobro za organizam. Što znači da trebamo povesti računa o tom dijelu tijela, da ga zaštitimo, da mu pomognemo da prevaziđe krizu, da je možda tu nedostatak energije. I da tu zaista trebamo, znači, o tom dijelu voditi računa. Mi tu na početku ignorišemo to blago žiguckanje, pa onda je to sve češće i sve jače, znači mozak vam i dalje šalje signale da tu nešto ne štima, ali mi to ignorišemo poče samo. Dok on šalje signale, on se i bori protiv tog problema koji tu na tom mjestu postoji. Međutim, ako mi ne pomognemo usmjeravanjem energije, koncentrisanjem na to, znači obraćanja pažnje na taj dio tijela, na taj dio tijela koji boli, bol će postajati sve veći i veći dok nas ne natjera da mi potražimo pomoć ljekara, iscijelitelja ili šta ja znam na tom dijelu mozga. Dakle, bol je signal da nešto nije dobro i ne treba ga ignorisati. Šta se radi? Radi se, ljudi kad osjete bol, oni uzmu tabletu protiv bola. Ne razmišljajući o tome šta je uzrok tome bolu, šta se desilo tome. Znači, čim nešto boli, to nešto nije dobro, nešto ima. Znači, ne treba zatrpavati mozak lijekovima, tabletetinama, šta ja znam, protiv bolova, za umirenje, te ovako, te onako, nego jednostavno treba se angažovati da se taj problem riješi što je moguće u kraćem roku. Da ne bi došlo do većih problema, da ne bi došlo do većih posljedica. Dakle, bol je dobar signal od mozga da nešto ne valja. I dobro je kad mozak ne bi slao takve signale, mi ne bi znali da nešto ne valja u organizmu. Bol nije bolest. Bol je signal da je bolest tu. To je velika razlika. Eto, to je otprilike to što sam htio da vam kažem u vezi bola i bolova. Ljubim vas, volim puno. Volite svoje tijelo. Prije svega, volite sebe, pa sve onda ostali. I morate voditi računa o svom zdravlju. Jednostavno morate voditi računa o sebi. Ni u čemu ne treba pretjerivati. Ljudi kad su mlađi, oni ne vode računa. Svi mi kad smo bili mlađi imamo bi snage po konji i ništa nam ne može biti. Međutim, kad dođu kasnije godine, kad prije se 50, onda se polako počnu plaćati aferini koje mi smo zaslužili kad smo bili mlađi, kad nismo vodili računa o svom tijelu. Eto, dobri, dragi moji prijatelji, želim vam lijep i ugodan dan, želim vam život bez bolova, bez bolesti, ali eto da znate da kad se pojavi negdje neki bol, to je znak da se mozak šalje signal da na tom mjestu nešto nije u redu i da o tome moram povesti računa. Eto tako, želim vam lijep dan, svako dobro vam želim i volim vas naravno. Ne bi ovo uradio da to nije tako. Eto,